Na Rehema w'emyaka 30 ey'obukuru afeerire omu busaasi bwingi nekigambwa ngu iba abandize yamushobyaho yamwita bwanyuma yamucumaho omurro nekyamukisa mubi babwaze okudde okumunona batudde mu nsonga bazimaliriza bw'abadde avaawo ataalesa amutuza amusse era bw'amaze okumutta n'amuteekako ebigoye n'emifaliso n'amukumako omuliro n'amwokya. Okurugyerwa hariishe w'omugenzi Kibuure Jibrilu nashoborra ngu omuhara we akabanza yayangana okuruga owiba ahabwe enaku nyingi ngo kandi omukwe atwire n'amuteerera amasimu nayeshengereza ngu nayenda kwija. Mbadde ennaku zino nga nyanfuna amasimu gwe mbadde mpita mukoddomi wange afuuse omutemu nga nkubira amasimu nti mukyala we yanoba naŋŋamba agenda kujjayo tumale ensonga. Omukwe aizire aine ebyayekoriire abeere hari akashaho ka shukaari aka kiri 10 omuti gwa sabuuni obuveera bubiri obw'omwonyo buto n'ebindi atyo yabasiga barikuganiira konka ekimwihirisho kye aha mutwe n'okumuteerera barikumumanyisa ngu omuhara we bamwita owasigira ahuriire. Tukkiriziganya azzeeyo omukazi we oluvannyuma ne mbalekawo ngaze omuntu omukulu basigale nga banyinya ne munne n'engenda mu maka gange embiriizi. Ekizzeeko mpulidde essimu kunkubirwa nti muwala we bamwokedde mu nnyumba. Ogu yashaba gavumenti ekore okukyondooza aha butemu obwo ayisire muhara we ajunaanwe omuberagiro. Ennyambe ennonyeza omutemu oyo asse muwala wange nandekera akaana akato. Barumuna b'omugenzi aharimu Nkakasaga Isma atutebiize ebibeireho oku omukwe abandize aheereza omutabani shilingi 10 okuza aha duuka okugura ebyokulya atyaho akatungiraho akanya okukora obuzigo obwo ahari mukuru waabo. Kano kamuwadde ng'amutuma ke kano kati omwana kwe kuvaawo kati wavuddewo n'akola ebibye ezo ssente zamuwadde omwana yono abadde mutabani w'omugenzi. Abataka nibo beizire bakahenda amadirisa bakashanga omugenzi iba yamurundaho entuumo y'emyenda akagikozesa omukumwosya kandi kubagenzire okumukururayo bashanga akafakare n'ebisiriira byonka. Mukuru w'entebe y'okubanza habw'ekyalo eki Bare Edward ari hamwe n'abaturage obutemu obu nibashoborra niburugyerra hakukozesa ebitokooza bwongo. Bannange bafumbe bannange mwenna bannange obutakkanya bubanga buzze mu maka gammwe ekikola ekintu ekifaanana bwe kiti munno muleke. Oba abasajja bakozesa biragalalagala bye bivaako obutabanguko mu maka era nze nvumirirwa ekikola kino. Bwanyuma poliisi okuruga ahari Rwengo eyebembirwe omuduumizi waayo SP Richard Asimwe bahikire ahakorirwe obuzigo obwo bayihaho omurambo bagutwara omukabafu Masaka okukeberwa. Gashakwa Bashir Karema habwa Tayari West.